شۆفێری بەڕێز پابەندەمونت بە ڕێنمایەکانی هاتوچۆ ڕووداوی دڵتەزیێنی لێ دەکەوێتەوە. بینەرانی خۆشەویست وەکو دەبینن لە پشتمەوە ڕووداوێکی هاتوچۆی دڵتەزیێن بەهۆی پابەندەبوون بە ڕێنمایەکانی هاتوچۆ لەسەر ڕێی بەغدا کەرکووک لە نێزک تازە. ئەم ڕووداوە وا دیارە ڕووداوێکی دڵتەزیێنە بۆ زانیاری زیاتر. أروني لاي برز رايدر كان الله يساعدك. الله يساعدك سيدي يا مرحبا. اشرح لنا بشكل تفصيل شنو سبب الحادث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. استخبرنا مسيطرة المرور كركوك بوجود حادث مروري على الشارع العام الرابط بين بغداد وكركوك، ولدى انتقال إلى محل الحادث. تبين حادث اصطدام بين مركبتين، المركبة الأولى نوع بيكم مرسي دبل قمارة، والمركبة الثانية نوع فالفو كرين العفو. زين، وتبين من خلال كشف على محل الحادث أن سائق الكرين كان قادما من بغداد يروم الذهاب باتجاه كركوك، وعند وصوله بالقرب من ناحية تازة تفاجأ بوجود استدارة وتريلا، استدارة تريلا مركبة يعني تريلا مستدار وبالكرين تفاجأ بالتريلا، فانحرف من مساره المسار الثاني مما أدى إلى اصطدامه بالمركبة الثانية نوع تويوتا بيكم مرسي. نعم. الضحايا اكو ضحايا بشريه؟ نعم سيدي، نعم سيدي. وفاة 3 أشخاص ومصاب 1. نعم، عندنا 3 أشخاص متوفين. نعم وشخص واحد مصاب. خۆشەویستان وەک دەبینن ئەمە جۆری پیکابەکەیە ئەگەر بە جوانی برادران تەسویریکەن سەیریکە چۆن زەرمەند بووە. وا دیارە بەداخەوە 3 کەسی ژیانیان لەدەست داوە بەهۆی ئەم ڕووداوی هاتوچۆی دڵتەزیێنە. ئەوە جۆری ئۆتۆمبیلەکەی کێیە کرێنەکە بە لە نێزگۆ جوانتر سەیریکەین. وا دیارە پێکدادانەکە زۆر بەقەوەت بووە. ئەو شاسی بەهێز و بەقەوەتەی چۆن خوار کردووەتەوە ئەم پێشەی ئۆتۆمبیلەکەی بەو شێوانووە. وا دیارە خێرایەکەی گەلێ زۆر بەرز بووە. بەهۆی خێرایی بەرزەوە طبعاً بەتاکید خێرایی بەرز ئەوە نەتیجەیەتی. خێرایی بەرز ئەوە نەتیجەیەتی. خۆشەویستان بینەران دووبارە یەکەمەوە خێرایی بەرز ئەوە نەتیجەیەتی. هیوادارم هەر سەلامەت بن. بینەران وەک دەبینن ئەمە ئیکێ لە خزم و کەسوکاری ئەو کەسانن کەوە لە ڕووداوی هاتوچۆ گیانیان لەدەست داوەکەوە 3 کەسن. هەروەها برینداریانێکی شتەیە با بڕین بۆ زانیاری زیاتر لەو بەڕێزە. الله يساعدك. ألف هلا وسهلا. أنت تقرب لهم؟ ولد عمي. ولد عمك. نعم. شلون الحادث صار؟ الحادث هم جايين من داغوب السارع ولا بالكرين جاي رون سايد ومضاربين. صاير حادث. اي حادث. كم واحد بالسيارة؟ بالسيارة 4، 3 توفوا والآخر بحالة خطرة. اللي توفوا السائق واللي السائق واللي بصفوا والسك اللي وراه خلوا وراه. واحد جريح وياه. الوضع الصحي شلونه؟ تعبان فدنهم بالخطر. بالخطر. زين، ما يعني هم كانوا مسرعين؟ ما أعرف، ما أدري. أنت ما أعرف. لا يعني ما أعرف السرعة. لا ما حاضر. تمام. يعني أبو الكرين جاي رون سايد؟ مخالف أبو الكرين جاي رون سايد. نعم جاي بطريقهم من داغوب بالتأجيل الكركوك على البيت ماله. تمام. شكرا جزيلا. شكرا. إذا تشرح لنا عن الحادث المروري. طبعا أنت سائق الكرين؟ إيه سائق. اشرح لنا بالتفصيل شلون صار الحادث وشنو سبب الحادث؟ سيدي سبب الحادث تريلات 2 اجوا على طريق الإعلان. أولا أنت منين جاي؟ أنا جاي من حي صنعاء مال كركوك. يعني جاي من كركوك؟ من كركوك إلى بغداد؟ إلى اتجاه بغداد بسايد يا روح. نعم. فتريلا القبله يعني انتم محملين ذب نفسه على الشارع رمشت له. هذا راح، اول واحد راح. نعم. الثاني شافني هم رمشت له. لازم يوقف. نعم. لازم يوقف، يعني احكيها لله انا لازم يوقف. ايش سوى؟ وصلت مسافه حيل قريبه عليه. مسافه حيل قريبه عليه. لازم ما يجي يعني خصم. ايش سوى؟ بسرعه ذب نفسه على الشارع. من ذب نفسه على الشارع تفاجأت انا بهيك حاله. تفاجأت سيدي.
فمنذ نفسه على الشارع سد الشارع هو محمل، اذا ضربه اموت بالمية مية انا اموت. فبصف السياره ما اقدر اكسر على هذا السياره، فمن يميني سياره من قدامي انسدت الشارع. فايش سويت؟ حالة صعدت على الرصيف. انا صعدت على احكي لك، صعدت على الرصيف، طق تاير عندي صارت يعني انت صعدت على الرصيف حتى تتخلص من الحادث ويا التريلا؟ اخلص من اثنيناتهم. وطق عندك تاير؟ طق عندي تاير الامامي. فالحادث السياره بعد ما سيطرت عليه. فقدت السيطره على السياره. فقدت السيطره السياره من كيف يمشي؟ انا لازم الستيرن، هسه اصبعي مكسور، لازم الستيرن، بس السياره من كيف تروح؟ نعم. من كيف؟ ياخذ يمين يسار يا اخي، ياخذ يمين يسار، اجاني مرزي خطيه، هذه ما له ذنب الاب المرزي، اجاني مرزي ضرب. قصه اي مرزي جاني ضربني. نعم. يعني انت ما كنت مسرع؟ انا ما كنت مسرع. نعم. انا ما كنت مسرع. نعم. وانا ما ثقلت، من شفت اول سياره ثقلت. امبريزا بينين اما شايتي تو شايت حال بيشون برو. بله من لا كركوك هاتم. بله ام كاميرا بيش من ابو تقريبا جيش بقد ام او تريلي هات بردمي جادي ما قطع كرت. من سياره قام بتشوك بشواريم كردوا وسطام ام نيتواني بوسي قرز بو هات خوي نجاده دايله رش فقط تاي تقي شو اوبر دايله مرزيقه. بله تريلك جادي نا او برزن ابو نا او برزن ابو مرزيقه سايد اوبر بو نازانم. مرزيقه لو برا واحد بس سوش تريلك جادي لي ما قطع كريا ايما دوسه سياره وسطايد جادي عامله ما قطع كريا. بله دوايش حادثه ابو تريلك الراقري رانا وسيات ما سيتركوا شكات ميك وقفوا بالطريق سيدي ما وقفوا. فانا ايش سويت بهيك حاله؟ فانا مضروب راسي ويدي، فعلى السريع قلت للناس بس صعدوني بس اوقف ابو تريلا ما وقفوا. الاخ يقول انا صرت قدامه بالطريق، اذا وقفوا ما يوقف، يقول ما وقف. فايش سويت؟ جيت على السريع على الشرطه هنا، فاشتكيت عليهم قلت لهم معود بس الزمودار ترى حقي يضيع. قبض عليه حاليا موقوف. انا من شويه قام كردوا دسم بويدر كرد بوسطه نوسطه خليك يقول لي ماذا او زلامه لقل مابوتي موسطه بارم بوسيتره هاتي بوسيتره وليره مشكات مالي ما قاش يقرتبو بي يموت دستان خوش سلامت بيد بینەرانی خۆشەویست سڵاوی خواتان لێبێ ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باش. دیسان هاتینە وڵاتان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی ڕێبەری هاتوچۆ. بڕگە و بابەتی بەرنامەکەمان ئەمڕۆ لەسەر ماتۆرسکیلە. ئەو ماتۆرسکیلانەی کەوا ڕۆژانە ئەبنە هۆی ڕووداوی هاتوچۆی دڵتەزیێن ناو شاری کەرکووک. لەکوێوە دێت بە چی شێوەیەک ئەفرۆشتێت؟ ئایا خەڵک و خزم و کاس و کاری ئەو کەسانی کەوا ماتۆرسکیل بەکاردێنن باوکی یاخود دایکی ئاگایان لێیە؟ بینەرمان بن. السلام عليكم. عليكم السلام. تو صاحب ام ان شاء الله. شي ماتور فروشي؟ ياباني بالا. بالا. اي شلون اما بتشي وقت تجورو شلون يعني خوتي هني يعني يكري؟ نا ولا يكرم. ولا يروح زحمه النبي؟ بالي. شلون لك شو يكري بتشي شوي؟ والله لباغا هي لبغداد؟ بعضي تاجر هي هني. لبغداد؟ ايه مش يكرن بماتور سيارة هي. باش شلون دي تجورو منافستي اوراقي؟ والله منافس هين دكانه يعني. عقد 20 ماتور فروشت مبوت مثلا هين دزينيا عقد او رسميات بس هويا باش اولي 50 سيسيا او رقم حساب نابه مش هينن باش يعني ماتور قوره ثانيه طب اي وقت يوك بيفروشن شي ادنا هاولات بس وصل هين دكان بس اويا يعني هين ايما مثلا ايمش كريم انا لباغا يعني دزينيا بالا معلومه بالا امانه هوي نونين نا دوامين دسه ايه بك زانا او هاي ايما جاهزه كاين باتشا كان يفرش نرخيان سنه امانه يعني سعر تقريبا هي 650 هي حوصات هي بعزين وسط الزان اواني يكرن مثلا وكو دبريتو دكانداري معلومات هي اواني كيكرن
با بڵین ئەم گەنجانە کەوا تەمەنیان 16 و 13 و 12 ساڵە بەڵێ 16 بە خوارەوە دایک و باوکیان ئاگایان لێیە کە دێنێ کڕن وەڵی بەعام مامۆستازانی چیە بەعزی هەیە یعنی من بۆ خوا قساکەین ئەوە نییە ماتۆر بفرۆشم بەس بابوورە خێرەکەم بە زەمیر زەلام هەیە خۆیش نردومە لە دوای باوکی هاتووە ئینجا ماتۆر دامە بۆی ئەوەش ئەڵێ من علمم هەیە ئەی ئەڕۆ بۆ مەکتەب دێ ئەوەی مەوزوع بە ماتۆر بچکە یعنی مەقسەد من ئەوەیە خەڵکانێک هەن دێم بۆلاتان گەنجە مناڵە دێ ماتۆڕەکڕێ بەبێ ئاگداری باوکو دایکی دێت بۆ لای نەخشەرت نییە تۆ دانداری تر وەڵی زۆرەوە بووە مەشاکلش بۆ ئەڵێ ئێمە خەبەرمان نییە پارە لە ماڵ بردووە ماتۆر کڕیوە ئەو ڕۆژە لەگەڵ ئەو جیرانەکەمان ئەو مەوزوع بوو باشە تۆ وەکو دوکاندارێ نەسیحەتی تۆ بۆ گەنجەکان بۆ گەنجەکان بۆ هەموو بنەماڵەیە بەڵێ کە هیچێک دێ ماتۆڕەکڕێ ئایا ڕاستە دایک و باوک ئەگەیان لێ نییە یاخود ماتۆڕەکەی کڕیوە لای برادەردایەنە لە دوکاندایەنە بەبێ علمی دایک و باوشی نەسیحەتی تۆ قسەی تۆ چییە بۆ دایک و باوک وەڵی نەسیحەت بەسەوە ناڵێم لە دوای کوڕەکەیان بگەڕێنن ئەڕۆ مەکتەب دێ برادری چۆنە چۆن نییە ئەوە مەوزوع برادرە یعنی برادر پێ دیارە ئەو مەتەلەن ئەو مناڵی چاکە بز برادەکەی باش نییە بەو شوێنەی بە جار وایە بەهۆی ئەو ماتۆڕە نازانێ ماتۆر لێ بخڕێ ئەبێتە برادەکەی لێ خوڕی بەس پارەکەی خۆی داوە وایە تووشی ڕووداوێکی هاتوچۆی دڵتەزێنە بێ احتیمالی گیان لە دەستدا بمرێ وەڵی ڕاست ئەو ڕۆژە کوڕێک گەنج عینم مرد خۆ عافیکە لە فێسدایەن وابزان ماتۆر گەورە بەتحش بوو لە دەستی وەڵی نەسیحەت بۆ باوکی دایکی ئەو مناڵە کە گەورە بێ ئەوەندە عەزیەتە خۆن ئەوها دوکاندارەکانیش ئاگادار بن بە کوڕی گەنج بێ مناڵ بێ ماتۆر مەفرۆشە ئیلا دایکی باوکی بێ ئینجا مەثەلەن یعنی ئەوە نەگەر ڕازی نابێن لاسام هەڵە بەیانی دووبانەیەک حادسا بێ هەم تو ئەوە ناڵێن لە چێکڕی ئەو مەوزوعە بێ ئەوەیە بەسەر هەردوو چاوم خۆشەویستان بەڕێزان وەک دەبینن لە پشتی منەوە ئەو جۆرە ماتۆرانە پێڵێن ماتۆری ئێرانی طبعا ئەمانە سفرن هەمووی بەکار نەهێنراوە بەڵام ئێمە هاتین ئمڕۆ بەلای ئەم دوکاندارە بە ڕێزا بۆ ئەوەی زیاتر بزانین ئەم ماتۆرانە بە چ شێوەیە دێتە ژوورەوە و چۆن ئایا ڕاستە ئەڵێن خۆیان بە پارچە دێتە ژوورەوە ئەیکەم بە ماتۆر با زیاتر پرسیار لە بەڕێزە بکەینم کاتت باش باشی بۆ سەحەبە مەحەلەی ئەم ماتۆرانە لەکوێ وەڵا خۆی یعنی لە خارج و لە یابان و ئێرانی ئەمانە ئێرانی ئەوانەی تر یابانین تەواو خۆیان عینەنا هەیە مستعملە ئەمەش بە تەفسیق دێت گیشە بە تەفسیق ئەمەش بە تەفسیق دێت چۆن دێت یعنی خۆی دێ بە کارتۆنەوە و ئێمە یەکەین و بڕغی گیشە بەسینەوە یعنی ئەو ئەدەوات احتیاطیە دێت گیشی خۆی بەس ئێمە کارتۆنەوە لەناو لایلۆنەوە خۆمانێکین و ئێمەشەی بەس باشە ئێوە کەیکڕن هیچ کتابێک مەسەلەن کتاب تەزیرێک یاخود بەڵگەیەک وەرەگرن بە ماتۆر هەرکی بۆ ئەوی تۆمار بکرێت گیشی تێت کیشی تێتی و بەوراق و ئەڕات ئەوراق نەک عقد ئەوراق وەکو کتاب تەزیل ئەبێ هەر ماتۆرێک بەجیا ئۆتۆمبیل کتابەکانی چۆن ئەمانە هیچی تێنی هیچی نییە خۆیان نەزانین بۆ ئێوەکەشن چیە دەنێت تەنانەت بەس عقدەکەی عقد و مەنەفێس مەنەفێسەکەی توە ئەتوانم ببینم مەنەفێسەکەی لێرنە لەگەڵ وەستاکێ ئاخر دەزانم ئەمانە هیچ کامی مەنەفێسی نییە نە ئەمە ئەوە ئەمانە من بزانم بە حاوێ دێن ئەم یابانیانە ئۆروپیەکان بە حاوێ دێن بەڵام ئەم ئێرانیە ئەمە ناو کارتۆن دی ئەمە سفرە بەکار نێنە ئەمانە خۆتان ئێوە بڕگی بەستن ئەیکەن بە ماتۆر واتە ئەمە هاتوو ئەدەوات احتیاطیە وایە تایەکەیەتی مەکینەیەتی ساڵەنسەکەیەتی کوشنەکەیەتی هەموو گیشە بە کارتۆن لێ ئەوەی لێتانی کڕی چییە مەسەل وەڵا خەڵک مشتری و حەسەب خەڵکە زیاتر تەمەنیان چەند بە خوارەوە 15 بە ئەمانە بۆمان نایە ئەمانی لە جادەیان بینی 13 ساڵ و 12 ساڵ ماتۆر لێخڕن ئەمان لێ چۆن ماتۆر لا ئەمە نایسەنن ئەمانە هەیە دی ئەلێ بەس بۆ ئیش بۆ دلڤەری جواری دێ بۆ دلڤەری ئەسەنە ماتۆرە نرخی چەنە چۆن یعنی سعری 850 باشە خەڵکانێک هەن ئەڵێن ئەم ماتۆرانە کە ئەو مناڵانی با بڵین ئەوانی کەوا تەمەریان 16 بەرو خوارەوەیە دێ بەبێ ئاگداری کە سوکاری دێت ماتۆڕەکرێت دوای ئەوە ئەبێتە تووشی ڕووداوێکی هاتوچۆی دڵتەزیێنە بێ
احتمالك جاني لدەست وایە بەس ئێمە کەوانێ دێمە بۆیان نافرۆشین پێیان نافرۆشن بۆیان نافرۆشین ئللا پێ گەورەیان باوکی بۆچی تا بۆ کوڕما بۆ دلڤەریەتی بەس بوانی بەڕێجان وەک دەبینن ئەوە ناو کارتۆنە طبعاً پارچە پارچەیە هاتووە وەکو ئەدەوە تەحتیاتی هاتووە نەهاتووە بە شێوەیەکی ڕسمی کە لە گومرگ بێتە ژوور و ڕقم شاسێکە بنووسن یا کوتاب تەزیین و تەسریح گومرگی پێوێ بۆ ئەوەی کە ئەیکڕێت تۆماری بکات ئەمە کارتۆن ئەو کارتۆن ئێرانی و گشت بە تەفسیخەوە دێتەوە ئەمە پارچە پارچە گشتی پارچە مێکینەوە دروستێکینەوە خۆتان دروستیەکەن واتە ئەمە هیچ ئەوراقێکی ڕسمی نییە تەنانەت وەصلێک یاخو عەقدێکە لەو شەریکی یاخ ئەو دوکانداری لێکڕن بەڕێزان خۆشەویستان بەم شێوە دێتە ژوورەوە وەکتر ئەڵێن پۆلیسی هاتوچۆ مەحاسبەی ماتۆرسکیل ناکە ڕۆژانە ئێمە بۆ نمونە 100 ماتۆرسکیل بگرین ئەگەر لە شوێنی کەوە یان لە پارێزگایەکی کەوە یان لە دەوڵەتی چکەوە ڕۆژانە 1000 ماتۆر بێتە ناو کەرکووکەوە واتە ئێمە هیچمان نەکرد پێویستیمان بە هاوکاری ئێوەیە هاوڵەتی بەڕێز کەس و کاری ئەو گەنجانە یاخۆ ئەو مناڵانی کەوە ماتۆرسکیل بەکاردێنن ئاگداری مناڵەکانتان بن هیوادارم ئەم قسانی کەواوتم وەریگرن بۆ ئەوەی تووشی ڕووداوی هاتوچۆ نەبێ کوڕەکەتان لە دەستدەن ڕۆژانە ڕووداوی هاتوچۆ لە ناو شاری کەرکووکە بێت بەهۆی ماتۆرسکیل ئەم کاتت باش سلامت بسەر سلامت خۆش صاحبم دوکانی باڵێ کاکە ئەم ماتۆرسکیلانە چی پێڵێن ئەمانە ئیرانی چوارجێر پێنجێری پێرێ ئەوانی تر ئەمانە بەد 500 ئەمانە بە چی شێوەیەک ئەیفرۆشی یعنی چۆن لە کۆ کڕیتەوە پێشەکەی ئەمانە لە بەقاوە دێ لە بەستاوە لە میناوە دێ باش چۆن ئەیکردن ئێوە ئەیکردن ئەو ئەیکردن یان ناو کارتۆنێ ناو کارتۆن ئەدەوات تحتیاتەوە هاتووە ناو کارتۆن وەکە دەوای تحتیاتی لێ دێ خۆتان لێرە ئەیکەن بە ماتۆر باڵێ باش ئێوە کەیکردن هیچ بەڵگەیەکتان بەخما بۆ نمونە کتاب تەسجیل یا تەسریح گومرگیە ئەبێ هەر ماتۆڕێک وەکو یاسا وەکو قانون ئەبێ هەر ماتۆڕێک وەکو ئۆتۆمبیل کتاب تەسجیل و تەسریح گومرگی و وەسرعماری هەبێ بۆ ئەوەی بتوانێ ئەو ماتۆرە تۆمارکە لە هەرچی بەڕێبەرایەتیشی هەموو شارەکانی پارێزگەکانی عێراق ئێوە شتێکی لەگەڵا نا قسمێکی هەیە مەنەفێسی هەیە تەزیل لەکرێت ناڵێن کتاب تەسجیل کتاب تەزیلە ئەوڕاجیا بەجێ هەریکی و بەجیا بەجێکی بەجیا بە زەوانە تۆزەگرانە لێرێنە لە بەغا هەیە لە محافەزات جنوبی هەیە ئەمە نرخی چەنە تقریبا ئەمانە 5900,000 ئەوانەیە کە کتاب تەسجیلی پێوە بێت چەند ملیۆن و 300 ملیۆن و ئەوە هەریەکی و کتاب تەسجیل خۆی پێوە واتە ئەوانە نەهاتونەتە بە شێوەیەکی ڕسمی هاتون بە ئەدەوات ڕسمی هاتون ئەدەوات احتیاتی نەهاتون ئەوانەش عینەن تەفسیخ دێتەوە خۆت لێرەی بەسی وڵە شەرکەوە تەفسیخ دێ چۆن ڕقم شاسی و شتەکانی هەموو شت بناو کارتۆن دێ ڕقم شاسی مەنەفێسی هەموو کاملە ئەمانی کەوا ئەمانە نە ئەمانە هیچ پێوە نیە بەس عەقدە با بڕێن سەر ئەمانی کە ئەمانە پیانەڵێن بەتەحوە نیە ئەمە نوعی جۆری زۆرە بەڵێ وەکو ئەمە بەرەو بۆ بزانم وایە ئەمە نرخی چەنە ئەوە تقریبا سەری دەرەچی تقریبا لە 25 هەیە حتا 35 حسب پاکێمێ لەمە گرانتر هەیە لەمە گرانتر هەیە ئەگاتە چەند هەیە بە 75 بە 80 هەیە دەفتەری بانەوەیە پاری سیارەکە باشە ئەمانە کی کڕێ زیاتر وەڵە گەنجەکان ئەیکردن زیاتر باش ئەمانە کە ئیکڕن وەکتر مەزدەری ئیزعاجە خەڵکێک بێزارەکە لە جادە و ڕێوبان بە شێوەیەکی ناشرین لێ ئەوخڕن بە زیگزاک و بە پابەت نابن بە یاسا و ڕێنمایەکانی هاتوچۆ خەڵکانێک هەن خوارەوەی 16 ساڵ ئەم جۆرە ماتۆڕانە لێ ئەخڕن یاخود ئەوە نە ئەوە خوار 16 ساڵ ئەوانە زۆری لێخڕن لەمانە باش تو وەکو دوکاندارێ پیانت داوە نیە باشە بۆ پیاندی باشە بۆ ناڵی مەسەل با باوکت یاخود دایکت یاخود کەسێکی گەورەی ماڵ بێت ئەزانین چۆن خاڵۆجان زۆری دێ مەسەلەن خۆی بە تەنیا هاتووە ئەلێ من دلڤەریش پێکەم زۆری لێ من تەڵەبێم هاتوو چی پێکەم قسمێکی لەگەر باوکی دێ باوکی بۆیان نەسێنن یعنی ئێوە وەکو هەستێکی هاوڵاتی با بڵێم ئەبێت تۆ کە ئەو ماتۆرسکیلە ئەدیتە ئەو مناڵە لەبەرەوەی تەمەنی 16 بەرەو خوارەوەیە ئەو هەستەی نییە کە دەرچێتە جادە بزانێت چۆن لێ خوڕێت یاخود
ئایا ئاگایان لێمانەوەیان چکەم ئێستا ئەمڕۆ ئەبینین ماتۆرسکیلەکە ئەکرێ بەبێ موافقەی بەبێ ئاگداری بنەماڵەیە لە دوکانێکدایەنە یاخۆ لای ڕەفیقەکەی دایەنە بۆ ئەوەی هاتوچۆی پێ بکات بۆ ئەوەی حرەکاتی بەهلەوانی پێ بکات بۆ ئەوەی ئێواران خەڵکی پێ بێزارکە هەموویشی مناڵن تەمەنیان لە 16 بەرو خوارەوە لە 12 ساڵەوە حتا 16 ساڵ ڕۆژانە ڕووداوی هاتوچۆ ئەبێت ئەم تەمەنە ئەبنە زەحیە گەنجێکی مناڵێکی وەکو ئەوە بۆ بێتە زەحیە ئێوەش دەورتان هەیە ئەبێ ئاگدار قسەکەت جوانە قسەکەت زۆر جوانە ڕاستەکەی بەڵام 16 ساڵ خواردتر لەمانە نییە لێ ناخۆ 16 ساڵ بانتر لێ خوڕێت ئەوانش فەرقی نیە ئەوانش وەرەگرن نا ئەوانش ڕاستەکەی بەس بەڵام مەزان لێرە چیەیە دەبێت لێرە حکومەتیش دەوری هەیە بەتەکیید حکومەت دەبێت ئەمانە بگرێن محاسبەیان بکەنەیە لێ ئەگەر بێت و بە شێوەیەکی یاسایی بێتە ژوورەوە ئەمە تۆمارەکری هیچ کێشەی نییە هەمان شێوە ئەوەیش ڕاستە نرخەکەی گرانترە بەڵام تۆمارەکە کە تۆمارکرا لە ئیشارەتیدا سزای بۆ نووسین ڕۆنسایت ڕۆژ سزای بۆسین بەڵام ئیسا بە هیچ شێوەیە هیچ بەڵگەیەکی نییە نە کتاب تەجی نە ساڵانە نە هیچ شتێکی نییە دووەم ئێوە کە ماتۆرە فرۆشن پیان ئەڵێن خودە و کەسارە ئۆشتانە بکەن فرۆشی باش کەسێ بیکڕێ ئەوانەی ئیکڕن زۆر خەڵەکەی کرێ باشەکوان من نبینیم لە جادا بە دەگمەن لە 100 ماتۆر احتیمالێشێت ڕاستەکە قسەکەت شتاوە بەس بەڵام خەڵک زۆر دێ ئەیکرێ خودا شەنوعەیە عادی هەیە ئەسلی هەیە ئەوانە شەیە ئێوە وەکو دوکاندار پیان ئەڵێن بکە سامانە وەزبەی چادۆ خودەی لەگەریان ئەمیرانیان هەموو خودەی پێوێ ئەمەش بابینە سەر مۆزوع بابەتیشکە ئیسا ئەم ماتۆرسکیلە بەکار هێنداوە با بڵێن دەستی دووە ئەمانە مەرجەکانی توندوتۆڵی واتە شروط المەتانە والئەمان ئەمانە هیچ کامەی جێبەجێ نەکراوە مەرجەکانی توندوتۆڵ بۆ نمونە ئەو تایە لوز بووەتەوە برێکەکەی تەواو نییە احتیمالە زۆر شتی هەیە نوقسانە مەکینەی تەواو نییە تۆ کەی پێفرۆشی ئاگداریەکەیتەوە یاخۆ تۆ بۆ تایەکەی ناگۆڕی تایە تازەی بۆ دانی بە نرخێکی بەرزتر بیفرۆشیتەوە بۆ ئەوەی تووشی ڕووداوی هاتوونە بێت ئازان چۆن یەکەم جارکەیمە بفرۆشنە لێم بڕۆ فاسیکەوە بە شەرتێ فرۆشن یەکەم چتوایی ئستا تایەکان زۆری هەیە تازەکان ئیش ناکە زۆری سۆکە ئەمانە بەڵام یابانیەکان لە تازەکاندا باشترە ئەوە لوسە ئەوە خۆی بەبێ هیچ شتێک جادە ناگرێت اینجا ئەگەیەک بارانێکی بچووک بێت ئیتر خۆی ناگرێتەوە لەوانە هەیە لوسە جەلاتینی پێلێت لەوانەی بەچین لە شەرکەوە دێ هەر لوسە جەلاتینە ئەوە جیایە بەڵامی سەوەکو ئەمە ماتۆرسشیریکە هەر حاڵ من هیوادارم لە ئێوەی بەڕێز دوکاندارەکان ئەوەی کە دێت نەسیحەتی کەن ڕاستەکە قسەکەت جوان ئەگە ماتۆری کڕی ئەبێ بەبێ ئاگداری باوکو دایکی یاخو بنەماڵەکەی نەیکڕێت هەروەها بە شخصێکی بدەن تەمەنی گەورە بێت بزانێت و پێش ئامۆژگاریکەن بۆ ئەوەی خودە و کەسارە و جلوبەرگی فسوەری بکات بۆ ڕۆژانی تەم و باران و یاخو شەوان تەواو قسەکەت جوان سەلامەت بێ سەرچاو سەلام عەلەیکوم چۆنی باشی تۆ ساحەب ئەم شوێنەی ئەم دوکانە گەراجە ئەوە چییە خەریکی شکارە چی خەریک مەشغوڵ ئەوە ماتۆر صینیە وەڵا تەفسیق دێمەمان ئەی بەستن ها باش خۆتی هێنی خۆمان هێنا لە سینەوە هێنی لە سین داواکەن لە بەسرا دوای دەدێت باش چیەمانە کتاب تەسجیلی هەیە مەسەلەن تەصریح بوەرگی هەڵکەوەی خۆی بەتەنیا بۆەوەی تەسجیل بکرێت تۆمار بکرێت ئازانی زیۆن ئەوە تەفسیق دێ مواد احتیاطی دێن يعني مانە پێس ئەینوسن قطع خيار ئێوە لێرەی کێنە ماتۆر خۆمان ماتۆرێکەکەن ئەیفرۆشن بەخەڵ بەڵێ باش ئەمانە چی کرێت والله کرێن اختیارە والله گانجای کرێ اختیارێک کرێ زیاتر هەروانایەتن زیاتر تەلەبەکان باش ئەوانەی کەوا تەمەنیان لە 16 ساڵ بە خوارەوەیە ئەوانە دەست نایدە بۆیان ئەوە سەریعە سريعة والله حارسيك هو سريعة 140 160 دروا انا 120 دروا بس هم انا بتسوق انا بسل لو بجوك انا لو انيكش لبت حكانيش هي 16 صال ب 16 صال بالخوار والله قريانه لايوه لم لتوبي لدكانك تريش لولا لم لا كو دكان داري اغريش 8 16 صال ياخذ بيني من الله كديت دعوي ما فرق فيك يسوي نرخي كان ابون والله او سعري 1 مليون 200 باشا مليون يكون 200 انا دستو معقوله بلين ما توركت يعني الله باوكت لا طبعا من عقدك من عقد ما هي حتى رقم تليفون رقم تليفون باوك يدوسون باوك رقم رقم تعداتي بس باوك قايلينيه والله ترى شيء ايش معناه امره
کەسانێک هەن لە ترسی باوکو دایشان لەبەرەوەی ڕێیان پێ نادەر ماتۆرسکیل لێ بخڕن یان بەکاری بهێنن هەڵەسێ ماتۆرسکیلە کە کڕێ پارێ هەیەکانی بەبێ ئاگداری کەسوکاری ماتۆرسکیلەکە لە دوکانێکدایەنە لە گەراجێکدایەنە لای برادەرەکەی دایەنە بەڵام وەک کرد کە دەرەچێتە دەرەوە ماتۆرسکیلەکە بەکارێنێ ڕووداوی هاتوچۆی دڵتەزیێن بە شوێن ئەم ماتۆرانەوە ئێوە دەوری ئێوە چییە؟ بۆ ناڵی بڕۆ باوکت بێنە یاخود کەسێکت برا گەورەکەت بێنە بابێت بزانە ئایا تۆ ئاگایان لێ ماتۆرەکە والله ئێمە قاعدەمانە لێرە یەک قاعدەمانە بەتەح بۆ مڵامڵان نایپرۆشم من بەتەحیش نەبێ ئەوە ئێرانی ئیش ناکەم من ئێرانیش ناینم من ئێرانی هەر شۆن خۆی ئیش ناکەم لەبات ئەو دەنگەوە دەوای حادیسە زۆر هەیە ئەوانە حادیسەی لە 120 ئەوەی دعمە بێ بەس ئیرانی لە 180 دعم مردن يعني حادثة زورة إيراني من إيراني ناينم بطعش أو ناينم من بطعش ناكم تصليح ما هي بس بروشتن منية من زوري لو أنا ينم بس كان ينم الرينماي الرينماي تو مثلا وكو دكانداري هيج كسيك هي بابلين لهرشي دائري رسمي الرينماي داوا بيد بوشي وبيفروشي يعني حري بهالشي فروشي بهالشي فروشي إجزام زوايد ها إجزام زوايد إجزام همو نقابة وإجزام همو لا رينماي تعليمات هي مثلا أو ماتورا بو نرخا بو ثمنها فروشي يعني أوراقي أبيها بيت يعني نبي نعم نيمان أو معلومات تعليمات نعم باش ئامۆژگاری تۆ چییە بۆ خەڵکەوانی کەوا ماتۆڕەکڵن یاخود ئەو گەنجانەی کەوا دووبارێکەمەوە تەمەنیان لە 16 سال بەرخواوەرەوەیە باوک و دایکی ئاگای لیە کە ڕۆژانە ڕووداوی هاتوچۆ لە شاری کەرکووک ڕوو ئەدات ئێمە وەکو سنووری شاری کەرکووک قسە بکەین ئامۆژگاری تۆ چییە نەسیحەتی من والله من پێش ئەوەش عەنەداعات لە ئێمە هەر نەسیحەتم هەیە من لە یعنی من ئێستا ماتۆڕی پرۆشم ئەلەم خودم هەیە خودای پرۆشم بۆت خودم هەیە خودە بسێنە بۆ سەحەت خۆت مثلا يعني خدام هي اينم لقاري اينم مثلا دسكش اينم لقاري اواني كما تورك من الناس حتى خذ اكرن حقيقة والله حقيقات لو انا ناكرن يعني 1 مليون ربع ايدا بو ماطوره بس بنزر نايدا بو خدام زارا من قوم هديه دم بو زورم هيا هديه دم من والله وازاني اگر انا خواسه تشرو داي هات شو بي اگر بكوي او خوذه نجاتي داله من خوم يك درتم بتراي كوتم استدسم بلاتينا من خوم درتم تراي فروش لوانا درتم بتراي اليا كوتم دسم بلاتينا استا دواي اوت ما طلعنا اخر من يعني حتى من الناس حتى كم او فروشتم خدمها يا بيستزار زاران ناكره هديه دم بو يعني صحه خوي مثلا حتى بو مش تاثيرنا مثلا سن حادثه بيت سن مثلا مشاكل بأوند ايش ما نجي مثلا همو دولة كان ماتورسكيل هي العراق زياتري تيا بلام الاوتومبيل زياترا بلام روداوي هاتشو زور بدك منع اميني همو يخوذي دانا وكساره باش لو كسارتان هي كساره من هيا دسكش من هيا باش بو دسكيشه كساري بو نايكر والله نايكر سبب شيء اوكي تيا او جنزه كانت عقلي خويا بس هيا انا والله هيا ظل كاملة هي ظل كاملة مرتبة مثلا ترتيبات دشكش هي خوداي هي كسري هي او بصحة خوي باشا مثلا بصحة خوي بصحة برامبري يعني زوري دي لاي من الموتور دي حادثة كردوها دعم كده بالسيارة سيارة وسطاوة زنبينية سيارة كا تو وكو دكانداري هسناكي بمسؤوليات كروداي شهاتو الرو أداة تو موتورك كيف روشتوا من وكو تو ناليم همو دكانداري كان كواي فروشن ماتۆری شیدایە تەمەن 12 ساڵ دوای دو سێ ڕۆژ ئاگای لێ بوو تووشی ڕووداوی هاتچۆ بوو جانی لە دەستدات هەست بە مەسئولیت ناکەی وەر لە ئەوەی ئەو ڕوودا بۆ ماتۆری پێفرۆشی والله ئەبێ ڕێنمایەکتان هەبێ ئەبێ تعلیماتێکی خاستان هەبێ بەو تەمەنانە نابێ ماتۆر بفرۆشتێت حتى ئەگەر ڕێنمایتان هەبێ خۆت تمني جورانه بينك من نايف روشم والله من حزكم مستوى من عام يفروشم عام قصاكم من حزكم مستوى مو كمنال يعني بو موتور والله زوره لا يفرو موتور بو باسكيل باشا حتى جورج به يعني بين موتور نازن موتور سكيل يفرو ابي يكل مرجكان ابي مولتي شوفيري ماتور سكيل اجازه استعمال زمان ما جزم هيا بلاك اجازه هيا اما 14 سال و 13 سال ابي 16 سال انجا وهي طبعا والله اما لجيانيا ماتور سكيلي لنا خرو بيني برادرك ماتور سكيلي هيا ليره هلا سي ايش ماتور سكيل
والله ورده فيها بمرات انا وجاي نابه والله من حتى كم نابه يعني من حتى كم نايف روشن بس مشاكل نابه قينا مش نايف روشن حتى نايف روشن بمنال بو قدروانا بس مشاكل غيرك مانيه ما زور دعم هي ماطور ما يستس تنظيم ماطور ما حمي حاسيان كدوا ماطور ما بس سي ورقه دعم كدوا رقمه فيها وقوريشها يعني استم سقط بو فودينيه دسكشنيه مثلا كسارينيه وتاخذ دسكشنيه او مهمه والله زور مهمه او انا زور من حزك من الناس حتى كم بوغان كان بس حد خويا بس حد خويا مثلا بس حد باوكي بس حد هيك حزك كم خود داني دسكش داني يعني معقول يا مليوني وايدا او ماطورا او بيس قلايدا او ماطورا يعني حمد زلكه باي حتى بنزرناك ني ورقه نابه بس حد خوي برزان وقت بينن لسر كرينا كتشن ماتور سكيليك حدز كراوه طبعا يسمى لنا مفرزين بو زانياري زياتر باب زانا هوي حدز كرتني اما ماتور سكيل انا تشي لقلب بريز عقيد مش السلام عليكم. الله يساعدك. كل الليله. سبب حجز الماطورات عدم امتثال اشاره المرور الضوئيه. نعم. وحمل اكثر من شخص. يعني شخصين؟ اي شخصين او ثلاثه. زين. هذا البيان رقم 6 اللي هو حمل اكثر من شخص. وعدم امتثال اشاره المرور الضوئيه وعكس اتجاه السير. يعني هسه هذول حتى لو بيهم دليفري حتى لو دليفري اذا يمشي عكس اتجاه السير او ما يمتثل اشاره المرور الضوئيه احنا نحجزه نحول على الدائره لان عندك علم هاي الدراجات ما مسجله حتى نفرض عليها غرامه مباشره. فتنحجز الدراجه. تنحجز الدراجه يتفرض عليه غرامه بعدين يطلق صراحه الدراجه. سؤال بالنسبه كمواطنين يسالون يعني هاي الدراجات جاي نلاحظ ما يمتثل بالتقاطع يمشي عكس السير بتصير حوادث مروريه اللي تقود الدراجه لا لابس خوذه ولا كسارات. زين دور المرور انتم شنو في محاسبتهم؟ شلون يكون محاسبتهم؟ الما لابس خوذه هم تحاسبوا والما عنده اجازه سوق الدراجه هم تحاسبوا لو بس شايل شخصين ويروح عكس السير. لا هاي مخالفه بيانات وتعليمات. تمام. اللي عدتها الثانيه مخالفه بيانات وتعليمات. نعم. يعني هم يتحاسب. تمام. يتحاسب ونحيله اللي ما عنده جائزه على القضاء ينحال على المحكمه. واللي عنده جائزه وما متوفر شروط الامانه والامان نحوله على الدائره تفرض عليه غرامه. نلاحظ الحوادث المروريه اللي جاي تصير بالشارع شوارع كركوك داخل كركوك يكون ضحيتها طبعا سواق الدراجات العمر اللي دون 16 يعني شباب مو شباب بعدهم اطفال اقدر اقول العمر 12 سنه 11 سنه يقود دراجه يروح يشتريها بعلم اهله او بدون علم اهله. رسالتك كضابط مرور لاهاليهم يعني اللي عنده علم واللي ما عنده علم جاي نلاحظ اللي عندهم علم منتهي من عنده بس اللي ما عنده علم بدون علم اهله يروح يشتري دراجه يبيته بجراج يبيته يم صديقه فالعصريات او بالليل يطلعه يتسبب بحوادث مروريه ويروح به ضحيه هو. شنو نصيحتك لاهاليهم الاباء والامهات الاهل؟ نصيحتنا للاهالي والاباء متابعه اولادهم. يعني معقوله ابنك العصر يطلع من البيت ما تابعه وين يروح وياه من يصعد الدراجه هاي منين استلمها؟ منين اخذها؟ هل هي مال صديقه ام مالته صعبه الشخصي؟ تابع اولادي. هاي اولا. ثانيا عندهم عرف عشائري حاليا قاعد نعاني منه كل ملت الزمن. يقول لك انا بالدراجه ما يقصر سواء مقصر او ما يقصر انا قاعد نتعامل وياه معامله المركبه مقصر نعطيه تقصيرته ما عليه تقصير ما نعطيه مقصير اياه. بالضبط. يعني اي حادث مروري تعامل وياه حاله مركبه ودراجه يحاسب سائق الدراجه محاسبه سائق المركبه. يعني يطبق القوانين والاولويات والانظمه المروريه كما مطبق على سائق المركبه على سائق الدراجه. نفس الحال نفس الموضوع مطبق على الجهتين. فهم العرف العشائري عندهم سائق الدراجه ما عنده تقصير. تمام. واللي ما عنده اجازه سوق ما عنده اجازه سوق نحجز الدراجه ويحال على القضاء. تمام. بارك الله بك. برزان وكو جنابي عقيد مشعان وتي هرشرو دايكي هاتو شو لانيو بابرين اوتومبيلك وماتور سكيرين وخلق تيجيشتوا او روداوا ابي
شۆفێری ئۆتۆمبیلەکە ئەو مقەسڕ بێ بەڵام وان نییە ئێمە ئەو یاسا و ئەو ڕێنماییکەوە لەسەر شۆفێری ئۆتۆمبیلەکەیە هەمان شێوە تەطبیقەکرێتە سەر شۆفێری ماتۆسکیلەکە هیوادارم باوکو دایک و کەسوکاری شۆفێری ماتۆرسکیلەکان ئاگاداری کورومناڵیان بن بۆ ئەوەی تووشی ڕووداوی هاتوتۆی دڵتەزیان نەبن أو كرة جان لدزداد الله يساعدك الله يسعدك الغالي يعزك. شنو سبب حجز هذا الدراجة؟ سيدي احنا معاناتنا كل شوي من قبل سواق الدراجات. نعم. عدم امتثالهم للإشارة. عدم امتثال ويروح رون ساي وعكس اتجاه السير. تمام. ويحمل أكثر من شخص لأن عدة حوادث صارت عندنا هنا بسبب المخالفات هذا. زين هذا أثناء الدوام الصباحي أو قبل ساعة 6 عصرا. ورا ساعة 6 عصرا أي دراجة تحجزوا؟ اي نعم سيدي. حتى لو كان سيدي مرقمة أو مرقم وأوراق أصولية لازم ينحجز. يمنع منع بات لأن ورا الدوام الساعة 6 مساء نلقي القبض على الدراجات. تمام. هسه هذا شنو مخالفته؟ هذا سيدي عدم امتثال الإشارة الضوئية سيدي. نعم. ومنو هذا سايق؟ أم كاتب باش؟ سلامة بيشاو باش حياتي. بولي إشارة الدا. اي والله برام لا يشوات ماني ايش ما بولا ماله ويترخو زاي مشغولين خاو مالو منالين. ترفك لايت وسطاوة أو ماتورسكيلة شون وسطاوة؟ إيه. لا ترفك لايت حالي تو أو ياساو أو رينماي كوالا سر شوفيرة أبي توش بابندي. اي والله وايا. تو كليو درتشي أم سايدة بلوبي صوزة واتا بو هيبروا. أو سايدي تو سورو كروشتي راسه درتشي نجاد وبلا مرور تويجر. أجر بحثها توش روداي هاتشوب واي. والله ما مستقان خود زاني تر جار بجار ليرة رتبهم شارع إيشجا صوزة سيارجان ليرة خوتونا إذا كا قبر الريوة نفرنا خوشية اشتيقي إذا من كسر إشارات من قدوة سير أو سايد أبو وسطابو يكسرات موتو ما ترسم إشارة كان بوشي دانا غير إشارة راس إشارة دانا بس والله هركسو مشغولة زابز أنه خوش يعني اشتيق يعني تو حياتي وجياني خود لما ترسيدها بوشي وأقل يبخري. اي والله واي. لو توكا لو شواريانا كدي بخيراي كبرز هرشان خيرات كبرز نبي كثات تناو شواريانا وترفكلايد بوتو نبو واتاتو معرضي بور وداوي شهات وشوي دلتزين. والله وايا والله قصة الشكرة بس بخواي قبل أركسو مشكلة خويا وأركس. والله هيك مني أخوي ما تورقت أسوي ما تورقت بس بويش الروم ديمو بخوا نام دروبي. بينا خبروا بيت خذك توزاني أو خذي كان سودي ليبيني. اي والله ما مصدق يعني حزقهم كلاوي بكرم بس بو خويا ما جابني تشكو من ايش كم ساره كانت كوا اواني كواخ والله ايش فيها من سر خوم الرومو خوم سرينا الرومو خاندو منالم من نوانا نيم يعني بلا ماتور برزكات وانشتي ايوا دارم خوذ بكي ماتورك والله ان شاء الله بكي مولتي شوفيري ماتور تبي بابندي برين ماوي سكاري هاتو شو بو اوي دور بيتو لو داوي هاتو ان شاء الله باذن خويا برزان وەک دەبینن ئەم بەڕێزە یەکێ لەو سەرپێچانی کەوا ڕۆژانە ناو شاری کەرکووک پابەندەبوون بە ڕێنمایەکانی هاتچۆ لە ئیشارەتەدات بە ڕۆسای دەڕوا هەروەها ئێمە وەکو بەڕێبەراتی هاتچۆی کەرکووک محاسبەی هەموو جۆرە ماتۆرسکیلەکانەکەین دوای سەعات 6 ئێوارە. مامەگیان چۆنی؟ باشی؟ بۆ ئیشارەتتدا؟ والله من يدمو أمنا درت نمزالهم راوس إن شاء الله زاد. مو إشارتك الدعم والله بكسر. والله أرقام لنا. ضرب الإشارة؟ ضرب الإشارة حاليا لزمنا. تمام. شو أنا بيو؟ والله راسي كتو يسأل إشارة الدا أو سايدي برامبر تروى. يتو ناترسي لا تسجياني. والله غلط. لا اللي برد. شو داوي هاد شو بيسابق؟ خذ يكتبي تو أبو هيك فيش كده. نعم. وايا؟ واي راس. إن شاء الله حميد. إن شاء الله. إجراءاتكم شنو هي أي مخالفة؟ أي مخالفة عندنا. ضرب الإشارة. حول على الحجز يدفع غرامة مال عدم امتثال إشارة المرور. حجز الماطور مالته. حجز الدراجة مالته. تمام. يدفع الغرامة مالته مال 200,000. زين ما عنده إجازة هماتين. ما عنده إجازة نحول على المركز مباشرة. تمام. شوف فيتي وتكوذا بكيت السنة. لا كم جا تعدم. لا بقصت لقرابين. أم خوذا بو شيء كيت السنة. بو أمان بو خوم بو دات بو شام بو نيفم همو أمانة. برزان سيري أم برزف كان هرچند سرپێچینیە تەنانەت ماتۆرسکیلەکەی تۆمار نەکراوە ئەمە دوای سەعات 6 ئێوارە ئەزانی مخالفە نابێت هاتوو چۆ بکەی حجزەکرێت بەڵام خوا نەخواسە
ئەگە بەرەوە بێت ئەمە نەجاتەدا ڕزگارتەکە لە مردن. هیوادارم هەموو شۆفێران تۆ چی تێ بۆ شۆفێرانی ماتۆسکیل چیان پێڵی؟ هەمووی بۆ سەلامەتی هەن سەحە و سەلامەتی هەمووی خودەیە دوو لە کۆندەیە ئەوانە هەمووی کشتی. هیوادارم هەر هەموو شۆفێری هەموو تاکە شۆفێرێکی ماتۆسکیل ئەو جۆرە خودانە بکرن بۆ ئەوەی سەلامەتی خۆیان نەجاتیان بێ لە فەرموو نەجاتیان بێ لە گیانە دەزان یاخود ڕووداوی هاتوچۆی دڵتەزیێن. أم برزاد السلام عليكم. شنو هذا مخالفته؟ سيدي هذول نفرين وضربوا والتقاطع. تعال يابا مرقصك انت سايق؟ شلونك؟ تعال انت وياه تعال. شلوني؟ باش ساعه. بو نوكس. والله نخوش هذا مستشفى معنا. نعم دوكس بو. والله كاكي ما توصل. وين نخوش بيه من أزانم وين نخوش بس هاليش تايبة تيبان. اي كرة. بس نخوش بيه بإسعاف يبان من نبيني وين نخوش بيه للصالة. والله ده سيش بيجيش وسلام على خارج يجيش ولا ماله ده سيش بيجيش ودود ما تعمل سش. نعم والله نخوش ولا إيش. لا لا نسمع إيش بيجيش ولا سريج بقال معنا يا أخوان. باش ولا سرج يعني كوت ناكر. اي والله يبرين شنازة. ها؟ برين شنازة والله. هو بروبي زي شيء كذي. والله سقطها. سقطها والله جي خوي. يا ما يسوقوا بربراتها شوي كركوك. ما توصي لك تذكريه. زي لو إيش سزا أدري تعود يكليورك دوبارين كيتوا. هیوادارم هەموو شۆفێرانی ماتۆسکیل بە تۆوە پابند بن بە ڕێنمایەکانی هاتوچوو هەروە کوا خودەکەت والله خودەکەم بەسەر لای ماتۆڕە بوو بردیەوە لەگە خۆیان تۆ سەبەب بێ خودا ئارۆڵە ئەگە بەرەوە بیخوانە خواستە چی لێ دێ والله حەقی خۆدانە ئەی ڕەفیقەکەت وایە تەواو أنت رجال شايب لحيتك بيضة ومصعد هذا الولد خطية ما تخاف على روحك هذا شنو ذنبه؟ منين أجيب سيارة؟ هذا اللي عندي وضربت الإشارة لا هذا بحد الإشارة بلا عبرت الترفك لايت وشفت يلا وقفت تمام؟ لا مو ترفك لايت أنا متحضر عبرت ها ترفك لايت عبرت هنا تمام حبيبي شلون يصير يا حج؟ ما يصير هسه لو شاب أقول والله شاب بس أنت ما شاء الله ما يصير المخالفة يعني لمصلحتك يعني إذا تضرب الإشارة اذا منك سياره تجي سايده يعني راح تسبب لا مو انا قديم بكركوك حتى لو قديم مخالفه هسه عندك ضرب الشارع حمل اكثر من شخص كسارات ماكو خوذه ماكو واذا ابنك ما يرام امر رئيس الوزراء اكثر من شخص يحجز انت كلنا لا كسارات لا خوذه ضربت الاشاره وحمل اكثر من شخص يعني يا مخالفه يعني نحاسبك عليها والله كيفكم انا حاضر شو تريدون اني خادم لكم ما دام اني مخالف اني خادم هاي الهوسه نسويها من صالحنا ايه مصلحه والنعم من عندكم يعني مو بس انت والنعم هذا اذا لا سامح الله السائق اللي واجهك وصار بيه حادث وانت صار بيك شيء لا سامح الله اذا صار وياه سياره راح يبتلي هذا همين راح يبتلي على صحيح بدول انت لا سامح الله يصير بيك شيء هذا ابنك ما تخاف عليه روح ابنك هذا بعد شاب بعمر الولد تمام يا يصير يا حبيبي اعتذر انا بدول قلبك احنا كمديريه مرور راح نتخذ وياك اجراءات قانونيه هي انه تنحجز الدراجه ويفرض عليه غرامه وتعود خطي المفروض تلتزم اذا ما تلتزم لا نلتزم احنا ما راح نحاسب والله الشغله مستعجله شوي طالع بيه كفي لك الله العجله ما يصير بهالشكل العجله تسبب لك مشاكل صحيح عمي فالمفروض انت تلتزم هاي 30 ثانيه او الدقيقه راح تنقذ حياتك المفروض تلتزم بالاشاره الضوئيه كل مره يا اخوي والمفروض ما تصعد ابنك وياك المفروض تكون انت قدوه للشباب بدول قلبك تو وكو بوليسي شي هاتوچو لم تشواريانا وسط بله روجانا بالا سر ماتورسكيل قسبتي بله گورا روجانا سرپیچی ماتورسكيل لم تشواريانا چیو اگر بومان زیاتر ڕوونی کەی تۆ بزان ئایا هۆی ئەم سەرپێچیانە چییە و کێ زیاتر سەرپێچیەکە سپاس دەکەم گەورم ئێمە لەم چوارانەیە کە وەستاوین لێرە ڕۆژانە دەبینین ماتۆرێکی زۆر پامن بەڕێمەکان یا چۆنین بۆنە گەورم لە تەرەفلای دەدەن ئیتر بەڵێ بەڕۆن سایدیش دێن زۆربەی ئەو ماتۆرانە کە دێن دوو نەفەر لەسەرێتی بەڕۆن سایدین ئەبنە ماڵوێرانی بۆ بەرامبەرەکەشیان گەورە بەڵێ بەڵێ باشە ئێوە ڕۆژانە ئێوە محاسەبەکەن وەنیە بەڵێ کەما حاسەبەتان کرد ئیجراعاتی ئێوە چییە؟ ئیجراعاتی ئێمە گەورم حەز دەکرێ بەڵێ لە بەڕباتی هاتووی سزای شەدرێت بەڵێ باشە ئەم هەموو ئیجراعاتی کەوا بەڕێوەبەتی هاتووی کەرکووکەی گات ڕۆژانە ئەو سەرپێچیانە کەم نابنەوە یاخود هەروە خۆی ماونیان زیاد دەکات گەورم یعنی
کەم دەبێتەوە گەورم بەڵام ماتۆریی زۆر تەواو بێزارمانیان کردووە گەورم ینی تەواو بێزار بوونێ بەدەستیان. باشە ئەمە هۆکەی لە چیەوە دێت؟ ئایا پۆلیسی هاتوچۆ زەمبی هەیە لە مۆزوعە یاخود با بڵین ماتۆرسکیلەکە شۆفێرەکە یان لە چیەوە دێت؟ گەورم هیچ زەنبی بەڕباتی هاتووی گەوری وەکو بەڕێبەراتی هاتووی کەرکووک ئیشەکان خۆی جێبەجێ کردو و محاسبە و ئجراعاتەکە. باشە ئایا ئەکرێ پۆلیسی هاتووە بە تاق تەنیا محاسبە کات هاوڵاتی لەگەڵیان نەبێ؟ ئێمە پێویستیمان بە هاوڵاتی هاوکاریماکە. گەورم پێویستیمان بە هاوڵاتیە بێ هاوڵاتی هاوکاریماکە بۆ ئەوەی کە نەبێتە ینی نەبێت ئەو ماتۆرەکە نەبێتە ماڵ بەسەر ینی خەڵکانیچکەوە زەمبیان نییە کەچیە بینی لە گڵۆبی سووری داوە ئەمیش سایدی خۆیە دەرچووە ئەبێتە ڕووداوێکی ئەو پێوە بێت. زۆربەی کار گەورەمەسینە پێشەوە نەسیحەتیانەکەین کاکە پابن بەڕێمایەکانی هاتوۆن بۆی کە نەبنە ماڵ بەسەری یەکێ دیکە لە تەرەفلاتەکانە کاکە یەک دقەیە بۆستە با نەبیتە ماڵ بەسەر سایق شۆفێری بەرەکانم بۆ بکە ڕاستەڵێ لە ئیشارەتەدا زۆر بەیان بۆ ئەوەی زووترین کات بیگەێنێت بێتەوە کرێیکی کە بات ئەبێتە هۆی ڕووداوی هاتوچۆیەکی دڵتەزیێن گیان خۆی لەدەستدا. بەڵێ گەورم زۆربەی دریبیرەکانش گەورم لە پابن بەڕێمایەکانی هاتوۆنین لە ئیشارەتەدەن گەورم. ئەم کاتت باش تۆ دیلیڤەریت ڕزقەکەت لەسەر ئەوەیە بۆ لە ئیشارەتە دێت؟ وڵی مەگە زۆر پەلەم گیناقەت لی نادەم مەگەر ئەگە پەلەت بێ زۆر ئیستا ئیسەکووینەکە ئیسە لە ئیشارەتدا کاگەی بۆ تویان ڕاگەر ئەو تۆ ئەو ماتۆرەکەی کە نابێ برا ناکرێت تۆ ئێوە بەو شێوەیە هەر مەجال نادەن کەس هاوکاریتانکە. ڕاستەکەی وڵا ئەخ هەمووشی وانە هەنێکی هەیە تۆ وای ئیسە تۆ وای هەمووی وانێ لەو هەنێترمە بەکەواوانە ناکرێت وایە مخالف یاخنا بەڵێ ڕۆڵە با بڕین بەلای ئەو بەڕێزیتر وين السايق؟ سايقي كوان يابا؟ تعال يابا تعال. الله يساعدك. عمري الله يسلمك. شلونك؟ حياتي شلونك؟ طيب شنو؟ وين الكسارة مالتك؟ وين الحذاء؟ والله ما لابسهن خالي. وين الخوذة؟ والله ما لابسهن. ليش ما لابسهن؟ والله كنت مستعجل، والله لا زادي. ادري شلون ليش تضرب الإشارة؟ هم ما ضربت الإشارة؟ لا ضربتها، مستعجل والله خالي. ليش ما تمتثل؟ يعني حالك حال السيارات. بلا والله حالي ما عندي شاني حالي بس شنو لا شلون الولد مستعجل. واذا خابرك واحد لازم تذم نفسك لا عاد ان شاء الله لازم نفسي ولا لا سمح الله يصير حادث ضربك يبتلي. بلا والله. ما عدا انت تروح بيه. لا صحيح. تمام؟ بلا والله تمام. لا ان شاء الله ما كرره وشغله عاديه. اذا ما متعلم انت تضرب الاشاره لا مو اول مره اكيد متاكد اني انت متعلم وهاي مو اول مره. الفجر بس الفجر نطلع للشغل تضرب الاشاره. اضرب الاشاره ماكو شارع فارغ. بس هسه بعد ما ضرب هسه قومه فجر؟ لا مو فجر بس هسه مستعجل. بلي والله. نتمنى من جميع السواق انه يلتزمون بالتعليمات والقوانين المروريه. نعم لا سبل مصلحتك. بلا والله هاي المواطنين كلهم لازم. نعم سيدي. يعني احنا ما لا ياثر لا يقدم ولا ياخر. نعم بلا والله. انه تلتزم. نعم. حتى تحافظ على سلامتك. على سلامته بالسياره حتى ما يبتلي بيك. بینەرانی خۆشەویست، ئێرە ساحەی حجزی ئۆتۆمبیل و ماتۆسیکلەکانی بەڕێوەبەراتی هاتوچۆی کەرکووکە. بەو شێوەیە حجزەکرێ ڕۆژانە ئێمە وەکو بەڕێوەبەراتی هاتوچۆی کەرکووک ئیجراعاتمان هەیە بۆ ئەو جۆرە سەرپێچیانەی ماتۆرسیکل هەروەها شۆفێری ماتۆرسیکل. خەڵکانێک دێن ئەڵێن وەکو بەڕێوەبەراتی هاتوچۆی کەرکووک هیچ ئیجراعاتێک ناکا بەرامبەر ئەم ماتۆرسیکلانە. بەڵام من وەکو ئەفسەرێکی هاتوچۆ ئەڵێم ئەگەر ئێمە ڕۆژانە 100 یاخود 200 ماتۆرسیکل حجزکەین ئیجراعاتی لەگەڵا بکەین، بەڵام لە پارێزگەکانی کەوە یان لە خاڵە سنووریەکانی کەوە بە شێوەیەکی نایاسایی دێنە ژوورەوە ڕۆژانە 1000 یاخود 500 ماتۆرسیکل دێتە ژوورەوە. دووبارە یەکەمەوە بەڕێوەبەراتی هاتوچۆی کەرکووک بە تاق تەنیا ناتوانێت ئەو ئیجراعاتە لەگەڵ هەموو خەڵکە بکە، ئەبێ هاوڵاتی هاوکارمان بێ. لێرەدا دێنە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆمان تا دیدارێکی تر بەخواتان دەسپێرم. خواتان لەگەڵ.